Omuntebekanisa ezi harimo kwegesa abantu okuba kwebisaho hamwe no kwehara endwara y'ekokoro. Ekitiriyo ntuza kukora twine icyo barikweta Sheema show ninga show mworeko gwa Sheema. Ubwo mworeko tuguherera emyaka 3 nagumwe enyuma gwa gutatura. Hati ntuza kugaruza kurgebero mwenda kwike 2012. Anyabuye bwobora bubarukire kandi umanyire ngo umukuru w'ihanga akingiroho districts ezambende na kasana okokwe nabwo icyo twabantu twenda kweshara ngo nitwe batatukingaho twino kwegendesereza nyaburamwe ibyo kunabo mungaro mukamwa bitira harubaju ibya sanitizer mukamwa bitira harubaju mu bigarukemu abantu nibija kuceberwa endwara egi kandi habeho n'entebekanisa yo kubyara emiti. N'ekintu kikuru munonga okubyara emiti nyowo wanje tutirwa rubare wanje tutirwa ihunga ebitoke biri hansi emitumba yagenda abantu bariyo nibarana banshaba cyo kurya. We are giving school fees per year 80 million shilling to Ugandan needy children to primary to institutional base who perform well. Abebembezi hona nibenda ngu abantu bakozesa amani okwetungura bitobo barukutura n'amagara marungi. Cyo kureta Sheema nyenda kwiga abantu ba Sheema mutakitwara nkakantu kake ecyo kitandikire ecyo kitukubaretera ecyo umoreko kagwa buzire nko kumwahurira. Tesere mukuru w'ihanga president kwija kwiguraho morekogwe kandi akageraho na factories zinde ziyayiguraho morekogwe no gukoreka ebintu bikorerwa muri Sheema. Ebyo bikiri aho sentezi ezurundinwe omuri cyaciro etebekanisiwe ahari Piato restaurant kandi etebekanisiwe Abany'eishengyero abarukangarira omuri Kampala. Ekigendererwa cyaba no kurundana biliyoni 2.9 n'ezindi sente zo kombeka enju eya bishopu hamwe no kombeka aho bureberezi burashitame nka kimwe ahabyetengo ebyo bureberezi bwaza kutandika. Sheema ino sabadikoni umushanju kandi ubureberezi bwaba butandikire neija kuba nekoragana n'amasabadikoni ago mushanju. Abany'eishengyero wa Sheema municipality Dickson Kateshumbwa nuwabirari omugenyi mukuru kandi araganise okushagika entebekanisa egi mpaka ehwire. We want to revive Kawere State because it is in a very bad shape and it's going to be rehabilitated this year. Provided 2.5 billion to rehabilitate it in the budget and we started that project in complete. So now Shabbat, make sure that you plan for that week, you go back and create Sheema. Johnson Musinguzi, chairman w'entebekanisa ashabira abantu okushagika entebekanisa egi. Kibanza cyo kwa kabiri 2018 Sheema district ekashaba omurundu gwa kabiri okuhebwa obureberezi bwayo eketongora erukuruga aha bureberezi bwa West Ankole. Gashakwa Jime Mhumuza na Damba Tadeo.